أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihadirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wekramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa malam Rabu 26 Agustus 2026 Masehi atau bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, adzan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kiai Gus Muhammad Fajri Hatta SPDI, dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Kiai Gus Adlan Makfur MH Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Iqbal dengan pembahasan kitab Muhammad Insanul Kamil. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wekramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله آدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين آلية سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan mendapatkan saf salat kita. Yang kosong mohon untuk diisi terlebih dahulu. Aqimus salatu rahimakumullah. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an usalli fardhan maghribi thalath rakaat mustaqim. Allahu Akbar. Subhanallah ibadah tawasin wajib wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله وبركاته السلام عليكم يا نبي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عظيم. لا إله إلا الله دائم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله. آمين آمين يا رحمن. آمين آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alam wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah malfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa akhwani minal anbiya wa mursalin sallallahu wasallam alaihi wa alihi ajma'in. Thumma ila ruh khususan Syekhna Samadul Habib Kutub Al-Kutub Al-Fiqh wa Najli Sayyidina Syekhna Samadul Habib Al-Musil Kutub Dr. Sayyidina Habib Abdullah bin Samadul Habib Kutub Al-Kutub Al-Fiqh. Thumma ila arwahi jamil mu'allimina jami' syekhina. Thumma ila jami' ulama al-masyariq al-ardi ila magharibiha. بريها وبحرها ثم إلى جميع الأبطال والأبدال والنجائب رجل الغيب رجل الصالحين ثم إلى رجل المؤلف أن نتغشى خصوصا ثم السيد محمد بن عبد بن مالك الحساني وخصوصا بشفت وخصوصا ببنى الوحد فريق من محمد بن أحمد بن شاب أن نتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعطيهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن الله يقضي حوائجنا ويقضي ديوننا وأن يسهل كل أمورنا وأن الله يحفظنا من شر زمان وشر زمان وأن الله يهدينا إلى سواء السبيل وأن الله ينور قلوبنا وأن الله يختم لنا بأصل الختام بعد أن طول في طاعة الله ورسوله بنية صلاح القلوب والقول بصلاح على كل مطلب بجاه سيدنا محمد وسلم كفاتح العزيز الماكب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-makhsusi bi jazil al-bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin allaha kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal mustama'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, atas semua karunia yang Allah terus berikan kepada kita, yang tiada bosan-bosannya Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan daripada nikmat karunia yang banyak. Dan terkhusus ada satu karunia yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Ini adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Dalam surah Ali Imran ayat 146. Ali Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada satu karunia yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman, dan karunia ini termasuk karunia yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang utusan, ketika Allah mengutus seorang rasul yang termasuk dari kelompok atau golongan mereka. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya ketika Allah mengutus seorang rasul, ketika Allah mengutus seorang utusan Allah di antara suatu kelompok manusia, maka itu termasuk manallah,
karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui bahwasanya Rasul yang Allah utus untuk kita umat ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengutus Rasulullah kepada kita, Allah mengutus Rasulullah sebagai Nabi yang menjadi kudwah panutan kita, maka ini adalah karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karunia banyak dan salah satunya ketika diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah untuk kita. Untuk kita yang alhamdulillah kita yang lahir ke alam dunia secara langsung kita ketika beriman, wong tua kita beriman, kita dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal yang mana pada malam ini sudah masuk ke tanggal 13 ya. Karena pergantian hari di maghrib, tadi asar masih 12 Rabiul Awal, maghrib ini sudah masuk 13 Rabiul Awal yang mana kita ketahui kemarin 12 Rabiul Awal itu lahirnya. Hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di biasanya kita tahu ini luar biasa banyak peringatan-peringatan Maulid khususnya di hari ini. Mana hari ini jujur ini sudah 3 kali tadi hadir Maulid. Pagi tadi Maulid di Mutakin, jam 10 tadi hadir Maulid di Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin. Siang tadi sekitar jam 2 itu hadir Maulid di rumah almarhum Kemas Haji Abdul Halim, Mang Haji Halim. Tadi ada Maulid juga pada zuhur tadi. Nah, ini malam ada Maulid lagi. Nah, jadi bagaimana di bulan Rabiul Awal ini banyak yang mengadakan peringatan-peringatan Maulid. Tujuannya apa dilakukan Maulid itu? Tidak lain, tidak bukan adalah untuk kembali mengingat. Namanya peringatan. Kita ingat lagi siapa itu Rasulullah SAW. Kita lebih mengenal lagi tentang Nabi yang menjadi kudwah kita ini. Kenapa di akhir zaman ini banyak umat Nabi akan tetapi mereka tidak kenal dengan nabinya. Ngaku umat Nabi Muhammad, tapi terkadang hal-hal sepele yang berkaitan dengan Nabi mereka tidak tahu. Nah, tidak tahu. Kenapa? Karena tadi mereka tidak mau mencari tahu. Dan tadi kemarin kita sudah bahas sedikit di bulan Maulid, bulan kesempatan kita untuk lebih banyak tahu tentang Nabi. Karena kalau di bulan lain, di luar bulan Maulid, di luar bulan Rabiul Awal, itu biasanya kita jarang mencari tahu. Kenapa? Peringatan Maulid tak kati, jarang. Meskipun ya ada sebagian majlis yang mereka ngadakan Maulid rutin. Nah, tapi kalau sudah di bulan Maulid kayak tadi, hari ini 3 yang sudah ana hadiri dan 3-3-nya hadir Maulid tadi ceramah tentang Nabi Muhammad. Ya, menjelaskan tentang siapa Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan karena kita memang dituntut untuk menjadikan Rasulullah sebagai kudwah kita, sebagai panutan kita. Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu untuk kita ini teladan yang baik. Kalau kita pengen jadi manusia yang baik, maka teladannya Nabi Muhammad, bukan yang lain. Karena Allah yang ngomong, pada diri Nabi ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi di sini menjadi barometer. Kalau kita pengen jadi uang yang baik, maka tirulah manusia yang terbaik yang sudah ditegaskan oleh Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu karunia yang Allah berikan ketika Allah mengutus seorang nabi, seorang utusan, karena sebab Rasul tadi, karena sebab utusan Allah tadi kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kita tahu yang mana hal-hal yang boleh kita lakukan. Kita tahu mana hal yang tidak boleh kita lakukan. Itu sebabnya karena apa? Karena seorang Rasul yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bersyukur. Ya, bersyukur dengan apa? Berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW. Berusaha kita untuk lebih lagi mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sebagai bentuk syukur atas karunia Allah, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Bahkan dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Seorang nabi yang dicintai oleh Allah, seorang nabi yang dengan sebabnya lah
kelak pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya kita berharap kita terus bisa menjadi umat Nabi yang bisa membanggakan Rasulullah, yang bisa benar-benar diakui oleh Nabi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap agar kelak di akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin, kita lanjutkan kajian kita masih mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, karya daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang mana kita masih di pembahasan tentang rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya Nabi terhadap anak-anak, terhadap anak yatim, terhadap janda-janda, terhadap orang-orang yang lemah fisiknya dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemarin kita sudah membahas beberapa riwayat, beberapa cerita tentang bagaimana Rasulullah itu khususnya di awal-awal kemarin kita bahas, khususnya begitu mencintai, menyayangi yang namanya anak kecil, khususnya kedua daripada cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu Rasulullah sering menciumi mereka, dan menciumnya itu sebagai bentuk tanda sayang. Nah, kemudian di sini dijelaskan wa fi sahihaini, dan di dalam hadis riwayat kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fi sahihaini, ini hadis terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, begitu juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim, yang mana hadis ini diriwayatkan an Aisyah, dari istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, yang mana Aisyah bercerita, ja'a A'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, pernah suatu hari datang A'rabi. A'rabi kita ketahui bahwasanya orang Badui. A'rabi ini Badui kalau di Arab dulu, namanya Badui itu orang-orang pelosok. Kota Mekah itu kota, tapi ada daerah-daerah pinggiran. Biasa daerahnya itu daerah pegunungan. Nah, orang-orang yang tinggal di sana namanya Badui, orang-orang pelosok. Nah, orang pelosok ini ya biasanya lebih kurang ilmunya, lebih kurang adabnya, karena pendidikannya lebih berkurang. Jadi terkadang ya tadi tingkah lakunya, adabnya, akhlaknya kurang. Nah, ini kata Aisyah, bahwasanya pernah suatu hari datang A'rabi, orang Badui, orang pelosok, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang Badui ini tadi, orang pelosok ini tadi, ketika melihat menemui Nabi, itu kan Nabi dikatakan sedang mencium cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sehingga akhirnya beliau mengatakan, Badui ini tadi mengatakan, innakum tuqabbiluna sibyan wa ma nuqabbiluhum. Akhirnya Badui ngomong, ya Rasulullah, sungguhnya engkau ini kok galak nian menciumi anak-anak. Kau ini senang nian menciumi anak-anak ini. Wa ma nuqabbiluhum, yang mana kami ini tidak pernah seperti engkau nyiumi anak-anak kami. Kemarin kita hadis yang sebelumnya kita sudah bahas, ada seorang sahabat yang Aqra bin Habis juga sama, ngomong sama seperti itu. Ini orang Badui ini ketika ngeliat Nabi sering biasa galak nyium anak-anak, ditanya, ya Rasulullah, kau ini senang nian, engkau ini senang nian menciumi anak-anak, sedangkan kami ini jarang. Kami ini jarang untuk menyium anak-anak. Sehingga akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar komentar daripada orang Badui tadi, maka Rasulullah beliau mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu rahmata min qalbika. Rasulullah mengatakan, apakah engkau ingin Allah mencabut dari hatimu rasa kasih sayang? Nah, jadi apakah engkau ingin Allah mencabut sifat kasih sayang di dalam hatimu? Yakni maksudnya apa? Anna man kana fi qalbihi rahmatun lisibyan. Kata Rasulullah, sesungguhnya bahwasanya orang yang dalam hatinya ada kasih sayang, ada rahmat, wong yang dalam hatinya ada sifat kasih sayang, rahmat, itu hamalatu ala an yuqabilhum. Ketika wong dalam hatinya ada sifat kasih sayang, rahmat dengan anak-anak, maka hal itu akan mendorong dia untuk menciumi anak-anak. Nah, ini sesuatu yang istilah itu naluri.
Ya, ketika memang kita punya sifat sayang dengan anak-anak, no, terkadang kita pengen nyium, maaf, kita ada bayi kecil, gemes. Kalau gemes itu kan ada orang nak pengen nyubit pipinya, ada nak pengen nyium. Kenapa? Naluri. Ya. Kalau kita punya sifat kasih sayang, maka itu akan mendorong kita melakukannya. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Kenapa aku mencium itu? Karena dalam hatiku ada sifat kasih sayang dengan anak-anak. Nah, sehingga sifat sayang inilah mendorong Rasulullah itu sering menciumi, bukan cuma cucungnya, kadang ada anak kecil diusap kepalanya, diciumi. Kenapa? Karena ini bentuk atau sesuatu yang menunjukkan dalam hati Nabi itu ada namanya sifat rahmat lisibyan, kasih sayang terhadap anak-anak. Nah, bentuk pembuktinya dengan nyium. Dengan mencium itu sebagai bentuk ini Rasulullah begitu sayang. Nah, kemudian dikatakan jadi hamalathu, ketika ada sifat kasih sayang pada hati seseorang terhadap anak-anak, maka hal itulah yang akan mendorong dia untuk mencium anak tersebut. Wa man nuziat rahmatu min qalbihi. Tapi ketika ada wong yang sudah Allah cabut dalam hati sifat kasih sayang, tidak ada lagi rahmat dalam hati kasih sayang, maka apa? Amsaka an takbilihim antukabbilhum. Nah, jadi apa? Ketika uang kata Nabi tidak katik lagi sifat kasih sayang di hatinya, maka tidak bakal galak nyium anak-anak. Tidak tergerak dia untuk mencium anak-anak. Jadi menunjukkan apa? Salah satu bentuk seseorang dalam hatinya ada sifat rahmat, sifat sayang. Ketika dia anak kecil, dia pengen cium anak itu. Dia pengen tadi mengusap kepalanya, mencium kepalanya. Kenapa? Karena ini bentuk kasih sayang. Sekali lagi ini ekspresi yang timbul ketika dalam hati ini ada sifat kasih sayang. Nah, maka ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Ngomong sama orang Baduy, wahai Baduy, katalah bahwasanya ketika kita galak nyium anak kecil, itu menunjukkan dalam hati kita ini punya sifat kasih sayang. Tapi kalau kita tidak galak dengan anak kecil, biasa baik, nah menunjukkan di hati kita ada sifat kasih sayang. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur. Ya, kan namanya hati ini kan kita tidak tahu isi hati, tapi bisa dinilai dengan perbuatan. Nah, jadi sesuatu yang di dalam hati ini mungkin kita bisa nilai. Karena yang bisa menilai hati ini tidak baca kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa menilai sesuatu dalam hati ini dengan perbuatan. Dengan perbuatan, kalau misalnya ada wong yang dengan budak kecil sayang, digalak, diciumi, galak dikasih duit, galak dikasih hadiah, menunjukkan wong ini punya sifat kasih sayang. Kenapa? Karena dia hobi. Berbuat baik dengan budak kecil. Tapi kalau misalkan ada wong budak kecil nak marah terus, budak kecil dimarahi terus, ribut dikit diusir dari masjid, diusir dari musola. Nah, ini tanda wong terkati kasih sayang. Nah, itu bisa dinilai dari situ, dari perbuatan itu sudah bisa menilai isi hati wong. Nah, maka kalau ada wong misalkan ada tadi sayang dengan wong lain, sayang dengan budak kecil, menunjukkan wong ini dalam hatinya ada kasih sayang. Ini kata Nabi tadi. Ketika orang bodoh ngomong seperti itu, kata Nabi tadi, ketika dalam hati seorang ada kasih sayang, maka hamalatsu, hal itulah akan mendorong dia untuk menciumi anak-anak tadi, berbuat baik dengan anak-anak tadi. Tapi ketika dalam hati tidak kasih sayang, maka dia tidak peduli. Bahkan tidak galak nak nyium budak kecil. Kenapa? Tidak ada kasih sayang, tidak ada yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi ini daripada kenapa Rasulullah itu sering biasa menciumi anak-anak kecil, khususnya cucung beliau, kalau ketemu diciumi, digendong, diajak main. Kenapa? Karena ada sifat kasih sayang tadi. Nah, kita sama. Mungkin yang sini bapak sudah berusia, mungkin bukan juga punya anak lah, punya cucung. Nah, dengan cucung baik-baik. Kalau kita baik dengan cucung, ini menunjukkan kita punya sifat kasih sayang. Kemudian wa rawa syaikhan, dan meriwayatkan dua syekh. Nah, ini kalau dalam kitab, dalam hadis ini kalau sudah syaikhan ini maksudnya apa? Imam Bukhari sama Imam Muslim. Dua syekh. Nah, kalau kita membaca hadis ketika kalimatnya syaikhan, maka itu maksudnya adalah syaikhan di sini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi kalau misalkan syaikhan disebut sahabat, maksudnya sahabat Abu Bakar sama sahabat Umar bin Khattab. Maka di dalam hadis rawi syaikhan meriwayatkan dua syekh, dua guru. Siapa maksudnya? Imam Bukhari sama Imam Muslim. Wa Tirmizi, yang mana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa Tirmizi, dan diriwayatkan Imam Tirmizi anil Barra radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Barra radhiyallahu anhu, qala, berkata Barra tadi apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ala atiqihi. Kata Barra, aku pernah melihat Rasulullah, ketemu Rasulullah, aku melihat Rasulullah apa? Dalam keadaan Rasulullah itu menggendong Sayyidina Hasan. Wal Hasan ala atiqihi.
Sayyidina Hasan di atas pundak Nabi. Ini kata Barok. Jadi kata Barok apa? Aku pernah melihat Rasulullah dalam keadaan mana Sayyidina Hasan itu sedang beradu di atas pundak Nabi. Maksud kita mungkin kita galak dukung anak kecil cucung, nah, taruh di pucuk pundak gitu ini. Nah itu kata Barok, aku melihat Nabi sedang apa? Menggendong Sayyidina Hasan cucu Nabi di atas pundak. Jadi posisinya mungkin di atas pundak apa ditaruhkan di pundak. Mungkin kalau kita secara logika yang mungkin bisa kita tangkap, mungkin kakinya di depan sini duduk. Dudukin Nabi di pucuk pundak tadi. Lihat, mungkin Rasulullah seperti itu, seorang pemimpin. Seorang nabi tapi dengan keluarga dan cucung tidak gengsi gitu. Naik di pucuk cucungnya. Kenapa? Nama cucung dewek. Gitu. Tidak gengsi. Kata Barok, aku ngeliat Rasulullah itu apa? Dalam keadaan dia dinaiki oleh cucungnya Sayyidina Hasan di pucuk pundak Nabi. Kemudian apa? Dikatakan yaqulu sambil akhirnya Rasulullah itu berkata, Allahumma inni ahibbu fa ahibbah. Kata Rasulullah, ya Allah, sungguhnya aku mencintai cucung aku ini, maka cintailah dia. Didoakan oleh Nabi, diajak main. Nah, dinaikkan di pucuk pundak Nabi sambil didoakan, ya Allah aku cinta dengan cucung aku ini, maka cintailah dia ya Allah. Ini bagaimana tunjukkan rasa kasih sayang Nabi. Sayang Nabi dengan keluarga. Sampai diajak main. Kadang kita ada bapak, kadang dengan anaknya tidak galak ajak main. Karena mungkin sibuk dengan aktivitas sampai lupa ngasih waktu untuk anak. Tapi Rasulullah menunjukkan begitu sayang Rasulullah dengan keluarga sampai terkadang tadi meluangkan waktu untuk keluarga, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk cucunya, diajak main. Oh sering kita dengar lihat banyak riwayat-riwayat tentang bagaimana Rasulullah itu ngajak main cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahkan kadang Rasulullah itu main kudu-kuduan. Cucungnya naik di pucuk main kudu. Biasa. Kenapa? Ini salah satu bentuk rahmat. Sayangnya Rasulullah dengan keluarga tadi. Nah, ini seperti dikatakan seperti tadi. Kata Barok, aku pernah melihat Rasulullah yang mana waktu itu Sayyidina Hasan cucungnya itu sedang naik di pundak Nabi. Ketika naik di pundak Nabi lagi main-main pucuk pundak Nabi, Nabi mendoakan, Allahumma inni ahibbahu Allahumma inni ahibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, aku cinta dengan cucungku ini, maka cintailah dia. Nah, jadi ini beberapa riwayat yang menunjukkan bagaimana ini rahmah. Nabi itu sayang, khusus dengan sibyan, dengan anak-anak kecil. Wa rawat Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu. Hadis lagi yang diriwayatkan Imam Tirmizi daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala berkata Anas, su'ilan Nabi pernah ditanya. Nah, jadi kata Anas cerita, ini sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, yang juga termasuk tadi yang dekat dengan Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini yang usianya dari 10 tahun ikut Nabi. 10 tahun, dari usianya masih 10 tahun, usianya kecil 10 tahun, sudah ikut Nabi. Kenapa? Diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak aku serahkan kepada engkau, terserah nak, kau suruh apa-apa lajulah. Kenapa? Ibu Anas bin Malik tahu ini anaknya ini harus dekat dengan Nabi. Maka langsung dikasihkan. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, para sahabat kaum Ansor, orang-orang di kota Madinah berusaha untuk banyak ngasih hadiah ke Nabi. Ada yang ngasih onta, ada yang ngasih duit, macam-macam dikasih hadiah. Maka tapi ibunya Anas Malik tidak ngasih hadiah, tapi yang dikasih anaknya. Orang lain ngasih hadiah, kalau dia ngasih anaknya. Ya Rasulullah, ini anak aku, embeklah bahasanya. Suruhlah dia untuk jadi pembantumu, jadi khodam, jadi pembantu untuk kau suruh-suruh. Jadi Anas Malik 10 tahun. Itu. Usianya masih anak-anak tapi sudah hidup dengan Nabi ya, sampai 10 tahun karena Rasulullah tinggal di kota Madinah 10 tahun sampai beliau wafat. Jadi Rasulullah wafat usia beliau masih 20 tahun. Kenapa? Waktu pertama kali ikut Nabi 10 tahun, Rasulullah hidup di mana 10 tahun sampai beliau wafat di kota Madinah, berarti usia beliau waktu Rasulullah wafat itu 20 tahun, masih muda. Tapi sahabat yang termasuk dekat dengan Nabi karena hari-hari bersama Nabi. Nah ini kata Anas bin Malik apa? Su'ilan Nabi, pernah Nabi itu ditanya. Apa yang ditanya? Ayu ahli baitika ahabbu ilaik. Siapa keluarga engkau yang paling kau cintai? Nah, jadi kata Anas, Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, tidak sebutkan siapa yang nanya, tapi kata Anas pernah Rasulullah ditanya, apa pertanyaannya? Ayu ahli baitik ahabbu ilaik. Siapa keluarga engkau yang paling kau cintai? Nabi punya banyak keluarga, punya istri, punya anak, punya cucung, kan? Sehingga akhirnya kata Nabi apa? Qala Hasan wal Husain. Nabi ngomong keluarga yang paling aku cintai siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain.
Padahal pada waktu itu Nabi punya istri, Nabi punya anak Fatimah, anaknya juga Fatimah kan. Tapi ketika ditanya, siapa keluarga engkau yang paling kau cintai? Yang Nabi jawab apa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Menunjukkan Nabi sayang dengan budak kecil. Yang diprioritaskan yang kecil dulu. Bukan berarti yang bininya tidak sayang, dengan anak-anaknya tidak sayang. Tapi apa? Karena ini Sayyidina Hasan Husain yang paling kecil dari keluarganya, Nabi nyebutkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dulu. Kenapa? Ini tadi bentuk rahmat tu bisibyan, bentuk kasih sayang Nabi dengan anak-anak. Ketika tanya Rasulullah, siapa keluarga yang paling kau cintai? Kata Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kenapa? Karena ini tadi anak kecil. Karena Rasulullah itu begitu luar biasa perhatian, sayangnya dengan yang namanya anak-anak. Qala Sayyidina Husain, wa kana yaqulu li Fatimah alaihi salam. Nah, jadi sudah sampai situ riwayat. Maksudnya ketika ditanya, Rasulullah ditanya, siapa keluarga yang paling kau cintai? Kata Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Di situ masih ada Aisyah, istri Nabi. Masih ada Fatimah, anak Nabi. Gitu. Sayyidina Ali, mantu Nabi. Tapi ketika ditanya siapa yang paling dicintai, yang dijawab cuma dua ini. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Berarti bukan dengan yang tidak cinta, yang lain cinta. Tapi yang dengan dua ini lebih sayang. Gitu. Lebih sayang. Kenapa? Karena tadi Rasulullah itu mahabbah. Punya kecintaan terhadap sibyan. Punya kasih sayang luar biasa terhadap namanya anak-anak. Kemudian dikatakan juga, wa kana yaqulu, dan ada pernah Nabi itu berkata li Fatimah, kepada putrinya Fatimah. Nah, Nabi pernah berkata kepada Fatimah alaihassalam, apa kata Nabi? Ad'ili ibnayya. Nah, ad'ili atau ud'uli ibnayya. Hai Fatimah, datangkan, panggilkan untukku kedua anakku. Nah, ini cucung. Sayyidina Hasan ini cucung. Tapi Nabi manggilnya kedua anakku. Kalimatnya anakku. Jadi ini kata seperti itu. Jadi pernah suatu hari Rasulullah itu berkata kepada Fatimah, ngomong sama Fatimah, wahai Fatimah, datangkan, panggilkan untukku di hadapanku kedua anakku. Padahal yang tidak dipanggil maksudnya cucungnya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi tadi karena bentuk sayang Nabi sudah panggilkan kedua anakku itu. Ini bentuk rahmatnya Nabi. Manggilnya tidak manggil cucung, dipanggil anak. Jadi tapi memang namanya kakek itu memang sayang dengan cucung pastinya. Namanya kakek itu sayang dengan cucung. Kalau sudah punya cucung, kadang anak itu tidak perlu sayang lagi. Ya, sudah sayang dengan cucung. Dan cucung kadang lemah tinggal depan kakek nenek. Kenapa? Kadang kalau tinggal tempat kakek nenek bebas ya. Kalau tinggal depan emaknya dengan bapaknya kadang tidak bebas, jajan tidak boleh macam-macam, tidak boleh jajan coklat, tidak boleh jajan permen. Kalau tinggal tempat neneknya beli, kalau pokoknya coklat dibelikan, permen dibelikan neneknya, kakeknya. Lebih senang kadang cucung tuh. Makanya punya anak pertama itu 6 tahun sekarang baru masuk MI. Itu sekarang sudah tinggal tempat neneknya, dilangkan, tidak kalah lagi tinggal sini. Kemarin PAUD itu tinggal di Palembang, sekolah di dekat rumah. Tapi ketika nak masuk SD, dia tidak kalah katanya. Dia nak tempat yai, nak tinggal di sana. Kenapa? Lemak di sana. Jajan apa beli turuti, nak kemana beli turuti. Namanya budak kecil dituruti, senang. Lebih nyaman dia. Tidak galak tinggal Palembang. Akhirnya sekarang dia tinggal di Langkan. Sekolah di sana. Palembang Langkan sejam, gitu kan. Sekolah sana dia sekarang. Kenapa? Karena ngerasa lebih nyaman tinggal dengan yainya. Kenapa? Dituruti. Kalau dengan kita kan tidak baca, makan permen banyak-banyak tidak boleh. Jajan coklat terus tidak boleh. Nah, tapi kalau di sana dibeli terus. Ya sudah, sampai sekarang akhirnya baru 6 tahun lah sudah pisah. Ya, tinggal di Langkan dia sekarang, sekolah di sana, gitu kan. Tapi kenapa? Memang namanya kakek, nenek itu memang sayang dengan cucung tadi. Nah, sehingga akhirnya tadi Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, panggilkan kedua anakku itu, datangkan kepada kehadapanku. Kemudian ketika datang apa dikatakan? Wa yadummuhuma ilaihi radhiyallahu anhuma. Ketika di hadapan Nabi, oleh Nabi yadum itu dipeluk, digendong kedua-duanya. Namanya tadi kakek, dan mungkin cucung juga nyaman dengan kakek. Ngelihat kakek langsung datang dipeluk. Cucungnya meluk, kakeknya juga meluk. Kenapa? Memang seperti itu. Tapi ini Rasulullah punya sifat kasih sayang luar biasa. Jadi ini bentuk rahmatuhu bisibyan. Jadi kisah-kisah yang dikatakan dalam kitab ini bagaimana sayangnya Rasulullah itu dengan yang namanya anak, ya, khususnya keluarga. Meskipun secara umum setiap anak-anak, bukan cuma keluarga. Contohnya Anas bin Malik itu anak-anak. Ketika tinggal dengan Nabi, Anas bin Malik di usia 10 tahunan. Yang ketika hidup dengan Rasulullah, maka namanya ini anak-anak biasa. Terkadang melakukan hal-hal yang mungkin ya istilahnya itu tidak nurut dikit. Tidak masalah, Rasul tidak marah.
Pernah Anas bin Malik itu disuruh Rasulullah beli sesuatu. Anas bin Malik nama anak disuruh beli sesuatu. Pas beli, pergi, tidak balik-balik. Rasulullah bingung, mana Anas tidak balik-balik disuruh beli barang lagi. Akhirnya Rasulullah nyari. Pas nyari apa? Lagi main dia Anas bin Malik, lagi main. Disuruh beli sesuatu lagi main ya. Mungkin ketika dia lewat jalan ada budak-budak kecil, mana ikut main dia. Lupa tadi disuruh beli tadi kan. Akhirnya ketika dipanggil Rasulullah, ya wahai Anas, mano yang disuruh beli tadi? Baru teringat dia, astagfirullahaladzim, aku disuruh beli barang, pergi cepet-cepet dia. Tapi Rasul tidak marah. Kenapa? Karena wajar, budak kecil. Karena bentuk sayang Rasulullah SAW. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya kisah-kisah, cerita-cerita tentang bagaimana kasih sayangnya Rasulullah terhadap anak-anak, khususnya tadi kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dan kisah-kisah ini yang kita sudah ceritakan, yang sudah kita dengar, bisa kita amalkan di keluarga kita. Kita punya anak, punya cucu, sayang dengan mereka. Kenapa? Kita ingin meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin jemaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan 26 Agustus 2026 Miladiah. Marilah kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI
dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Makfur MH Al-Hafidh. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada jemaah untuk meniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayuwi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام الله وأدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلني من عبادك الصالحين أهلها. سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أقيموا الصلاة رحمكم الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من أن نصلي فرض العشاء. الله أكبر. الحمد لله كثيرا سبحان الله ورضا وحسين. لا شريك له وبذلك من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل آن وفي كل آن وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله